E hia ana a Waterways Aotearoa ki te tuku i etahi ika morihana ki te roto i te raki pai whenua. Kia riro mā aua ikara ngā tarutaru o te roto e kai. Engari e whakahea ana etahi iwi o Tāmaki Makaurau i tēnei whakaaro. I te tirohanga ke he marino te roto o Quarry. Engari kei te pokea i te tarutaru, ko te hia Waterways Aotearoa kia kaupare atu e nei, mā te tuku atu i te ika morihana ki roto i te roto nei. It has been responsible for causing a lot of obstruction to the recreational facilities in the lake. It's been mooted as causing drownings. There's been quite a number of drownings in the lake, so there is a public safety issue there as well. Aha koa tērā e whakahea ana nā iwi o Ngāitai ki Tāmaki me Ngāti Whātua ki Kaipara ki te tono. Hei tā rātau, he nui kē atu nā raruraru kāramai ngā ika morihana nei. Ke kai ana aua ika I te paruparu, e haka paruparu ana I ngā roto, e haka paruparu ana I ngā kōpua, no roto o tēnā, he raruraru. He raruraru ki te iwi nei, he raruraru ki ngā iwi katoa o Aotearoa. Ko te raruraru nui a ngā iwi he tatarawa nā roto e rua nei, a kei kauhoi ngā ika mai tēnei roto, ki tēnei roto nui o Pupuke. It was a bit of a shock that they did object. We have designed a containment system which would have contained the fish. E hara tēnei te wā tuatahi, he mea raua atu e Waterways Aotearoa I ngā ika nei ki te roto o Māpere ki te tai tokerau. Engari kāre tonu tēnei āhuatana I rata ki te iwi o Ngāti Whātua ki Kaipara. Kiha I haramai ki ngā tangata he pukenga I roto I aua mahi I roto I ngā tikanga Māori. Kei hea ngā ika tūturu katae tēnā mahi. I tēnei wā kaore anō te papaata whai kia whakatauhia I te tono a Waterways Aotearoa. Nō reira hei tā Gray ko tāna I naenei, he kauhau tahi me te iwi o Awataha marae ki te raki pai whenua, kia tautoko ia mo tēnei kaupapa. Rāpara tā whai, te karere.